veče, pratite kanal Skela. Večeras nam je u gostima Vojo Brstina, pčelar, pronalazač u svetu pčelarstva. Dobro večer vam. Dobro večer, Nešo. Vojo, ti si šire poznat po pronalasku košnice rodna Voja. Reci mi kako je došlo do tog pronalaska? Pa ja sam počeo negdje da pčelarim na području Banata 1994. godine. I mada sam dosta ranije krenuo sa pčelama, krenuo sam još prve košnice se kupio 85. godine, da li 84. 85. godine, 10 komada LR košnica. Međutim, dolaskom u Banat 90. godine, nakon nekoliko godina počeo sam ovdje da pčelarim i 90. godine, obzirom da sam još do tog perioda izučio dosta raznorazne knjige pčelarske, najsavremenije knjige sa područja bivše Jugoslavije, to sam sve iščitao i zavolio pčele i onda sam krenuo te 94. godine. Ovdje sam počeo sa pološkama i sa LR košnicama, a već nakon nekoliko godina, negdje 97. 8. godine, nakon stradanja društava u LR košnicama, shvatio sam da to nisu košnice najpodobnije za našu rasu pčela i onda sam osmislio jednu košnicu koja je prilagođena potrebama naše rase pčela. Zatim sam objavio, nakon dobrih rezultata i postignutih odličnih rezultata sa njom, prijavio sam je 2001. godine kao novi patent 26. marta 2001. godine, a već sljedeće godine, tada sam imao oko 18 komada košnica rodnih Voja. A već sljedeće godine, u oktobru, 3. oktobra 2002. godine, uradio sam i međunarodnu zaštitu patenta za košnicu rodna Voja. Kakve su inovacije kod rodne Voje u odnosu na ranije košnice? Košnica Voja je jedan skup novih rješenja prilagođenih našoj rasi pčela. Ja sam osmislio da tu ramovi budu niži od visine pčelinjeg klubeta i da se ramovi međusobno ukrštaju. One imaju isto sača kao i LR, DB košnice i ostale košnice koje su u upotrebi, a ova naša košnica rodna Voja, ona ima daleko povoljniji raspored hrane, ona ima kvadratnu osnovu u paru ukrštenih nastavaka gdje staje po 10 ramova u svaki nastavak. Stvara se jedna čista kocka unutrašnjeg prostora gdje su ramovi iste dužine kao što je širina od 10 ramova, a po visini su upravo stvara se jedna kocka, po visini su upola niži. Tako da u paru ukrštenih nastavaka omogućava se stvaranje jedne kvalitetne osnove za našu rasu pčela. Tako da u dve takve kocke unutrašnjeg prostora, to je 4 nastavka, gdje su svi ramovi iste veličine, stvara se jedan neprekidan niz sača kao što je u prirodi. Dobijamo daleko povoljniji raspored hrane nego kod drugih košnica. Zatim, zbog tog međusobnog ukrštanja nema direktnog prodora u letnjem i u proljećnom periodu do pčelinje zajednice. Ona je praktično ušuškana i zaštićena od direktnog prodora hladnog vazduha na klube. Tu se pčele daleko brže razvijaju, a u zimskim mjesecima zbog kratkoće ramova i pravilno odmerenih prema potrebama naše rase pčela, odnosno veličine klubeta naše rase pčela, mi dobijamo daleko povoljniji raspored hrane i sva hrana prelazi u jedan medni put i pčele su non stop u kontaktu sa hranom, a obzirom da nema smrtnog prostora, da su tu letvice od kojih su ramovi sastavljeni daleko pliće, odnosno niže, tu raspon od sača do sača je sveukupno 25-26 mm i u takvom ukrštanju ramova nižih od visine pčelinjeg klubeta pčele uvijek zahvataju najmanje 2 ukrštena nastavka i uvijek su u kontaktu sa hranom i to omogućava pčelinjoj zajednici da je stalno u direktnom kontaktu, da lako savladava prelazak iz jednog nastavka u drugi i tu pčelar nema potrebe da dodaje pogače tokom zime niti bilo kakvih intervencija. Kako se to odražava na prinos, na zdravlje pčela i rad? Košnice rodna Voja, pošto su upravo konstruisane za potrebe naše rase pčela, one ne samo što su pojedinačno je lakše raditi sa tim nastavcima nego sa LR i DB i ostalim košnicama. To su košnice u kojima pčele jako brzo izblokiraju matice, brzo menjaju strukturu pčelinje zajednice i usmjeravaju se na pašu
i u odnosu na druge sisteme rada daleko lakše i brže se usmjeravaju na prinos meda i postižu se daleko bolji rezultati nego sa drugim košnicama. Naravno, što je paša veća, ta razlika se smanjuje, ali na laganim pašama razlike su izuzetno velike, tako da gdje pčelari sa LR košnicama imaju u nekoj laganoj paši, u lakoj livatskoj paši 5 do 10 kg meda, tu su prinosi sa rodnom vojom 2 do 3 puta veći. Što je najvažnije u košnicama rodna voja zbog međusobnog ukrštanja ramova, gdje u proljeće dolazi do lakšeg održavanja mikroklime i povoljne temperature u košnici, tu se pčele daleko brže razvijaju i sva društva ulaze u pašu, sva prezimela društva ulaze u pašu. U odnosu na LR i na druge košnice u tim sistemima rada, pčelari podele pčelinjak na pola i jednu polovinu pčelinjaka iz jedne polovine od slabijih zajednica pojačavaju jače zajednice i samo polovinu pčelinjaka recimo voze na bagremovu pašu. Kod rodnih voja je to nešto sasvim drugačije. Sve pčelinje zajednice idu na pašu. Upravo imamo zbog povoljne brzine razvoja bolje akumulacije temperature u tokom proljećnog razvoja, jer je tu med koji akumulira temperaturu, stalna struktura pčelinje zajednice je daleko povoljnija u odnosu na druge sisteme košnica. Odnos količine pčela prema količini legla je daleko povoljniji i količina unete hrane, polena i nektara u odnosu na broj larvi je daleko povoljnija u odnosu na druge košnice. Upravo zato tu pčele daleko kvalitetnije othranjuju leglo, manje se opterećuju i manje se iscrpljuju na othranjivanju legla i dobijamo kvalitetne pčele koje imaju i produženi prečnik leta svog rada, svog djelovanja i jednostavnije veću količinu pčela koja može da oslobađa pčelinja zajednica i da donose pčele, zato se postižu veći rezultati, donose se veće količine meda u odnosu na druge košnice. To je ja sam jako zadovoljan sa tim košnicama. Ja pčelarim tu sa oko 180 do 200 košnica rodnih voja, brat isto tako i recimo u Novom Miloševu gdje pčelari već sada imaju oko 60 do 70%, možda čak i preko 70% košnica je rodnih voja koje su se jako brzo proširile na tom terenu, iako se tome nisam nadao da će tako brzo da se širi taj sistem. Više od 20 pčelara danas u Novom Miloševu pčelari sa košnicama rodna voja, a hvala Bogu i u Novom Bečeju i u ostalim mjestima šire se, dolazi do ekspanzije u širenju rodne voje. Tome naravno doprinosi forum Košnice voja koji sam ja osmislio i pokrenuo. Na tom forumu imamo mnoštvo tema o rodnoj voji, imamo preko 2000 tema, ukupnih tema, a mnoštvo profesionalnih tema i gdje je tehnika rada kompletna opisana. Na tom forumu imamo preko 3000 članova i tu ljudi, oko 3700 članova ima forum Košnice voja i tu ljudi mogu mnogo toga da nauče i na osnovu toga i tehnike rada koju sam ja predstavio i pisao pčelarima, ta košnica se dosta širi u svim krajevima. Pored rodne voje imaš još nekoliko patenata. Da, pored rodne voje koju sam objavio patent, kao što sam rekao, u Beogradu 26. marta 2001. godine i u Ženevi, internacionalna objava patenta u Ženevi 3. oktobra 2002. godine. Objavio sam i ovdje na našem području u Beogradu ponovo novo patentno rješenje Eko voja košnice. One su košnice za ekološku proizvodnju meda, odnosno proizvodnju meda u saću. Te košnice su sa 7 nastavaka i one su izuzetno prihvatljive za rad. Jednostavno sa njima se na lak način može doći do čistog pčelinjeg meda. Cilj je bio da pčele same proizvedu svoje saće i u to svoje saće da proizvedu svoj med, da ga zatvore i da mi takav potpuno ekološki čist proizvod plasiramo na tržište. Takvu košnicu sam osmislio i objavio patente u Beogradu. Pored tog rješenja, objavio sam i prelazne nastavke, isto u Beogradu jedno novo patentno rješenje, prelazni nastavak rodne voje. On ima osnovnu namjenu da
se lako prelazi sa LR i DB košnica sa starije tehnologije na novu tehnologiju, na pčelarenje sa rodnom bojom ili sa ekobojom. Tako da i taj patent u upotrebi, to novo tehničko rješenje i ono ljudi odlično postižu dobre rezultate sa njim i olakšavaju sebi rad. Ti dosta pomažeš mladim pčelarima putem predavanja, recimo o tome nešto. Da. U našem pčelarstvu, kao i svim drugim granama privrede, najveći problemi su neznanje i nedovoljna stručnost. Da bi se usavršili pčelari, da bi im se olakšao rad, jako je važno da se pčelari upoznaju sa raznoraznim problemima na koje mogu da naiđu. Pored škole pčelarstva koju smo imali ovdje u Novom Bečeju, u 2 godine sam učestvovao ovdje u školi. Ja vršim predavanja i širom Srbije i nekih okolnih zemalja, ali uglavnom baziram se kod nas na predavanje na našoj teritoriji. Vršio sam predavanja i u Beogradu i u Novom Sadu, u Kikindi, u Subotici, u Zrenjanu, u Šapcu, u Valjevu, u Zvorniku, Jagodini, u Bačkoj Palanci, Požarevcu i tako, širom zemlje. Održao sam mnoštvo predavanja i prosto uživam da prenesem svoje znanje pčelarima. I u mnogim udruženjima su me pozivali da dođem i rado odem i održim predavanja. Ponekad budem i naporan, održavam predavanja i po 3-4 sata, mada ljudi su uvijek željni znanja. Neko može da izdrži predavanje i 2 i 3 sata, ali imamo dosta pčelara koji još uvijek postave još po neko dodatno pitanje, onda se ta predavanja produže i do 4 do 5 sati. Mada je najviše volim kada je to predavanje 2,5 do 3 sata. Ali u svakom slučaju, bez obzira, ne obraćam pažnju koliko će predavanje da traje, nego da zadovoljim slušalci, da svi saznaju po nešto, da odgovorim na pitanja svih i da kažem, da je pojasnimo mnoštvo tema i da odgovorim na sva pitanja koja mi se postavljaju. Da pređemo sada na probleme lečenja pčela i lekove koje si osmislio. Da, u proizvodnji, u pčelarstvu, vrlo je važno da ljudi ne koriste antibiotike koje su godinama koristili. Odnedavno je u Evropskoj uniji zabranjena upotreba antibiotika, međutim još uvijek postoji proizvodnja u nekim zemljama. Nažalost, u našoj zemlji još uvijek je dozvoljena upotreba tih antibiotika, ali se ne smiju naći u pčelinjim proizvodima. Da bi se smanjila upotreba, ja sam osmislio za lek za anozemozu koji se kod nas koristi, koji se do sada se koristio taj fumagilin, jedna vrsta antibiotika, i ja sam osmislio daleko jednostavniji preparat. Nazvali su ga Nozevoj i Nozevoj za anozemozu i postiže odlične rezultate. On je izuzetan lek, ali jedna odlična preventiva. Njega objavio sam i recepturu preko interneta, tako da pčelari mogu svi da sami proizvode taj Nozevoj. On je, pored toga što ima jako antibakterijsko dejstvo, ima jako antivirusno dejstvo i jako antiglivično dejstvo. On je izuzetno koristan lek u pčelarstvu, jednostavno ga je proizvoditi, jednostavno ga je upotrebljavati i u potpunosti može da zamijeni upotrebu antibiotika, što mu je i osnovna svrha kod nas. Pčelari mogu i da me pozovu u svakom momentu, šaljem ja već više godina taj Nozevoj pčelarima. Za one koji ne žele sami da proizvedu, ja sam dozvolio, odnosno objavio recepturu, način proizvodnje i način upotrebe Nozevoja. Jako je lek bogat mineralima, bogat vitaminima, potpuno prirodan i on je prosto jedan veliki spas u pčelarstvu za lečenje nozemoze, varlatoze, glivičnog krečnog legla i mnogih drugih bolesti.
Pre snimanja si mi rekao da ima tu još nekih lekova. Da, zaboravih malo pre da pomenem, pored Nozevoja imamo i jedan izuzetno kvalitetan preparat protiv grinja u pčelarstvu, brstivar se zove, to je lek protiv varoje. Za sada on je najdelotvorniji lek u svetu pčelarstva, uopšte koji se može naći uopšte u svetu pčelarstva od bioloških preparata. Njegova osnovna namjena je da zameni upotrebu bojnih otrova i raznih kancerogenih materija koje se koriste kao insekticidi u borbi protiv varoje koja stvara najveće probleme u pčelarstvu. Osmislio sam lek koji je potpuno neškodljiv za čoveka, neškodljiv za pčelu, neškodljiv za med i za druge pčelinje proizvode, koji jednostavno čovek može i sam da koristi sebi u piće, da nakapa neku količinu kao što sam ja to učinio i postavio snimak na YouTube, tako da bi dokazao njegovu neškodljivost i nazdravio sa nekim prijateljem prilikom snimanja. Znači, to je preparat koji uopšte ne smeta, a izuzetno je efikasan i recimo on će smanjiti upotrebu Apigarda kojeg mi uvozimo iz inostranstva, to je lek koji se uvozi iz Engleske. On je oko 4 do 5 puta skuplji od našeg brstivara, ali istovremeno naš brstivar je daleko efikasniji. I što je najvažnije, naš brstivar se može koristiti više puta tokom godine, kada god za to ima potrebe, mada nema potrebe da se koristi stalno tokom cijele godine. Pošto je to biološki preparat, jednostavno ga je ne može doći do nekih oštećenja meda, ne može doći do oštećenja pčelara i jednostavno siguran je i lak za upotrebu. Nažalost, taj lek nije registrovan, za registraciju leka u vezi registracije postoji dosta problema. Ti problemi su materijalne prirode, trebalo bi dosta sredstava da se uloži u zaštitu tog leka i osim toga trebalo bi pokrenuti zvaničnu proizvodnju, laboratorijski uslovi za proizvodnju i to zaista iziskuje dosta sredstava. Nadam se da ćemo naći neko rješenje uskoro i da će taj lek biti i zvanično dostupan svim pčelarima. Mada ga ja šaljem svim prijateljima koji zatraže od mene taj lek, uz brstivar šaljem i uputstvo za upotrebu i može se koristiti na više načina. On je neverovatno efikasan i za sada, kao što sam već spomenuo, nema ništa bolje u svetu pčelarstva od prirodnih preparata protiv varoje u odnosu na naš brstivar. Kako ljudi mogu da te kontaktiraju, da se malo bliže upoznaju na ovu temu? Mogu uvijek da me pozovu telefonom na 063 383 114, a o mnoštvu rješenja, tehnici rada, nabavci košnica, zatim o nabavci preparata, dejstvu, savjetima, bilo kakva pitanja mogu da postave, da nam dođu na forum Košnice Voja koji ima sada oko 3700 članova. Tu je besplatna registracija, svi mogu da dođu, svi mogu da postave pitanja, ja ću rado da odgovorim i da ovo naše pčelarstvo osavremenimo i da ga postavimo na nivou koji mu pripada. Zatim isto tako imamo grupu Košnice Voja na Facebooku, mada tamo nemam baš puno vremena da odlazim na tu grupu, ali sam češće na forumu Košnice Voja. U svakom slučaju uvijek sam dostupan na telefon i na svako pitanje postavljeno putem maila ili putem privatnih poruka na forumu. Potpuno sam uvijek dostupan i svima rado odgovaram. Vojo, hvala na gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdravljam sve vaše goste i vaše gledalce. Hvala i vama koji ste gledali. Obavezno se prijavite na naš kanal da ne bi propustili buduće emisije.